Dobrodošli u ordinaciju. Ko je sad? Ko je sad? Evo je na. Evo je na. Molim. Halo. Bok. Da, znam. Znaš šta, ostavim... Gle, prešli... Znam, slušaj, sastanak je bio oduran. Zašto me zoveš da nastavljaš svađu? Zašto me zoveš? Gle, gubim kontrolu jer nemoj urlat na mene. Ne, sve smo si rekli na sastanku da nije bilo lijepo. Apsolutno nije bilo lijepo od tebe, ne. Ne, kako ne razumiješ? Mislim, ne može, neću. Ma ko viče? Vičem zato što ti vičeš. Ne danas, nego sutra, svačaš. Dižeš mi tlak, jebeno mi dižeš tlak. Pa kontroliraj sebe, ne mene. Pa ne možemo riješiti taj problem, ne možemo. Zašto mi govoriš da se smirim? Zašto mi govoriš da se smirim? Pa reci njemu onda, nemoj govoriti meni, on je kriv, nisam ja, on je kriv, ja nisam. Ha? Što kažete? Jeste se prepoznali u ovome? Ja jesam, priznaću vam, ima momenata u životu kad sam potpuno nekontrolirana. Nekako ispada da je danas, ama baš sve stres. Stres su članovi vaše obitelji, stres vam je posao, stres je napredak na poslu, stres je šef, stres vam je ljubavna veza. Sve je stres, taj stres. Tijekom svoje karijere i posla ustanovila sam da je najbolji način smirivanja tijela pravilno disanje. Ovaj smiješni zvuk koji liči na puštanje pare iz radijatora je u stvari šuškanje. Šuškam da bih priredila svoje tijelo za stres, jer svaka audicija i svaki izlazak pred publiku ili bilo koji javni nastup ili život je stres. Prema tome ugrijavam svoj unutarnji aparat, ne bih li bila dovoljno topla, meka i prijemčljiva da stres kad dođe bude u kontroli. Velika je tema stresa, ali ja bih željela da razmislite o tome koliko vi imate udjela u stvaranju svog osobnog stresa. Ako se usudite pogledati njemu u oči, tko zna što ćete vidjeti. A sada neočekivano reklame. Nikada nisam imao problema sa vidom, ali sam u posljednje vrijeme primijetio da ne vidim na blizu. Ruke su mi postale sve kraće, a i sa vožnjom sam imao problema. Odabrao sam Optical Express i nisam pogriješio. Igre na sreću igrajte samo radi zabave. Ako više ne uživate u igri, pitajte se zbog čega nastavljate s igrom. Previše je previše. Svake godine više od 30.000 pacijenata dolazi u bolnicu Sveta Katarina tražeći najbolji pristup u dijagnostici i liječenju. Pružamo kompletnu uslugu na jednom mjestu sukladno najboljoj medicinskoj praksi. Vrhunski stručnjaci naše bolnice vodeći su eksperti u svojim područjima. Korištenjem najnovijih znanstvenih spoznaja putem koncepta personalizirane medicine provodimo nove oblike liječenja koji predstavljaju budućnost zdravstvene skrbi. Hvala što ste nas gledali. U sljedećoj emisiji bavimo se boli.